Ovaj vrtić je nastao kao produkt dugogodišnje saradnje Beograda na vodi i nas, koji već duže od 20 godina brinemo o deci predškolskog uzrasta. Beograd na vodi kao moderan koncept i moderan način življenja prepoznao je ideju o razvoju ekološke svesti od najmlađeg uzrasta koju želimo da prenesemo i na starije generacije. Nastava se odvija u specijalnim kabinetima opremljenim savremenim materijalima. Zahvalna sam na prilici koju smo dobili od Beograda na vodi da realizujemo jedan ovakav projekat.